Thokozani ugogo nomkhulu saluka sendoda lesugogo bathini bathi mavula kuvala emzini amadoda uAuntie Usha your number 1 Lawsmith umalume uGift gogo mina impumelelo angiyazi impumelelo gogo ngisiza yo ohambeni lwami lokuya eAngola ezinye zezizathu bokuthi ngiphokophele ekuthenini ngithole isambululo nixazululo izembulo yonke into impendulo zomnotho zempumelelo uma ngithola ithuba ngenhlanhla engisayiphiwe abadala ukuthola umuntu othi saluka sendoda ngicela ukukuthuma ngicela ukukuphathisa ungiphathisele into ethize ngifuna into enje mangibuya umuntu ngithi hayi into ethize iyatholakala endaweni ethize athi umuntu kulungile hamba uyilanda bese ngicela kumuntu ukuthi ngoba ngithunywe wena kule ndawo lena ngicela sengiphathe okunye kwami athi umuntu kulungile ingakho ngikwazi ukuthi ngingagxili kakhulu ekhulumeni ngento elando umuntu ngoba kwesinye isikhathi ibe too obvious ukuthi yini le athi ngithunywe yona right so ukuya kwami eAngola ngifunde a true meaning ukuthi yini impumelelo you know ukuthola umuntu omdala nihlale ebusuku nixoxe ekudodise ukuthi yini impumelelo yabo ehambe nawe ukuthi kukhulunywa ngani makhulunywa ngempumelelo and ugcina ubona ukuthi hey yazi ngangithi ngiyayazi impumelelo ukuthi yini kanti angiyazi kodwa impumelelo siyibuka ngendlela eyiveza ngayo ukuthina ngoba thina impumelelo esikhathi esiningi sibona njengobukhazikhazi uhamba ngemoto enhle kusho ukuthi uphumelele empilweni ugqoka impahla ezinhle ezibizayo uphumelele empilweni ugqoka ama jewelries unama tattoos yabona nje meqhamuka njena namakha wakhe lawa anuka expensive uphumelele empilweni unomuzi omkhulu uphumelele empilweni and ubaba lona sithe sihleli sixoxa kwase kufika unkosikazi wakhe ubuya phesheya elokhuzaneni eAustralia bekafika unkosikazi wakhe apparently ufike early waya emzini wendodana yakhe endala then wase uze ekhaya ke uyafika bingelela in uyasho ukuthi ubaba uthi hayi umbathe lo ngutshelile ngaye in yenjani siyaphila and ubaba lona wasecela ukuthi ucela ukuthi ngimnike nje ithutshana usawukhuluma nonkosikazi hambeke talk about an hour so and then wabuya ke washo ukuthi izinto unkosikazi bekangitshela ukuthi izinto kunezinto ezingahambi kahle emabhizinisini phesheya in izinto angixoxele ukuthi banazo nokubuka yena hayi ukuthi ngoba ngimthathela phansi ngokubuka i-lifestyle yakhe nokubuka ukuyithoba kwamakoti wakhe ngabuka ukuyithoba kweingane zakhe ngabuka ukuyithoba kwabasebenzi bakhe ngabuka umuzi wakhe ngathi lo baba lo wasekhuluma ngamabhizinisi ajule kanjena ajulile afaka phakathi amakhebuli afaka phakathi ilokhuzana uplastic abawuthatha la eSouth Africa bawuthatha eSouth Africa bawuprocess bawuhambise emazweni amanye aseAfrica amanye bawuhambise phesheya ngendlela there's a special plastic that they do izinto nje eziningi ay ngisadidwe lokho sasesibuyela ke enkulumeni yempumelelo uthi baba
Uyazi Mbatha, njoba ngunikile le nduku ozoyifuna. Inkinga yale nduku lena ukuthi umuntu uzoyibona ukuthi unothile because of ekwazi uku-afforda i-iPhone. Uzozibona ukuthi unothile because of ekwazi ukuthenga i-BM. Uzothi unothile because ekwazi ukuthenga umuzi emasababsini. Wathi akona ukunotha lokho. Umuntu osanothela lezo zinto lezo usadlala ngesikhathi. Athi akuona umnotho leyo izinto. Athi umuntu onothile umuntu ozobuya athi hey gogo kuhamba kahle sengithenge nali iveni ngilasha ngalesihlabathi ngenza into ethize gogo sengithole indawo lapha endaweni ethize ngakho imqhasho gogo sengithole indawo ethize gogo sengenze kanje gogo sengiyalima manje ngithola indawo ngakithi sengiyalima gogo athi loyo umuntu loyo uya-understand ukuthi yini impumelelo. Athi omkhulu lona wembatha uma usuphumelele empilweni, uma uthi uphumelele empilweni kufanele ukuthi ukwazi ukuthi impumelelo akuyona ingobo oyigqokayo. Impumelelo akuyona imoto ohamba ngayo. Kodwa impumelelo yinto onazo nosazoba nazo ngakusasa. Impumelelo isinkwa esidliwa wena kuzosala ama-slices walaba onabo ophila nabo lana, kusale ama-slices awabazukulu, kusala ama-slices ezizukulwane. Athi leyo impilo. Ngithandile i-example ye-race ayivezile amaNdiya. Why iningi lamaNdiya nabelungu kuba nama generational successes, not curses? Why this generation was okay, naleya it's okay, naleya it was okay? Why uthola kwamanye ama races whereby uthola ukuthi le moto lena bihamba lona yahamba lona. The Mercedes that I'm driving is a 2001 Mercedes C200. Imoto engayithanda ingena namanje ngisayithanda. The Indian guy that bought it for me uthi lebe kahamba ngayo ngendlela bengithanda ngayo. You know, I always say to Mohammed ngiyayithanda le moto. You understand? Athi Mbatha izinto ongenzele zona kube ngiyakupha le moto. Kodwa ngeke ngikuphe le moto ngesizathu sokuthi yimoto kaMkhulu. Umkhulu wahamba ngayo kancane wayinika ubaba. Ubaba wahamba ngayo wayeseyinika mina. Le moto lena okungenani umuntu ongayidayisa izukulwane sami. Umkhulu wakhe, ubaba wakhe, uyena. Umuntu ongayidayisa le moto bani? Indodana yakhe. Or indodakazi yakhe, whoever azochoose ukumnika lokho za le moto le. So ngithemba ngiya lapha kulomuzi lona ngiyobethela ngenza nezinye izinto amabhizinisi akhona. Into yabo yonke inento ukuthi lebe kuya kabani lana bokumuzi kabani ngithenga usibani labo kuyini. Umnotho le impumelelo leyo. Impumelelo akuyona into ozoyithola ijabulise wena kuphela, ingabajabulisa abanye and then ngakusasa umndeni wakho uhlezi uyahlupheka. Yingakho abantu abaningi bafuna ukuthatha ama-shortcut, bathatha ithwalo ezizobaxaka, yingoba abanderstand ukuthi yini impumelelo. Abantu abafuna uku-understand ukuthi yini impumelelo. Ngizokunika umzekelo. Siyakhuluma sithi hey abelungu bathathe iland yethu hey in senzani thina ngendawo yasemakhaya. Bangakhi abantu ababanga indawo ama-4 room ama-2 room emalokishini kubhale kuzobhala emadongeni ukuthi kukithi lana, kodwa mawuthi uyabheka umlando lo muntu mhlawumbe unomngane nomuntu osemakhaya or yena une contact direct nomuntu osemakhaya, why angahambi awuzitholela indawo yakhe enza izinto zenzeke? No, ngoba impumelelo sifuna la ngoba sifuna ukubukwa, sifuna la ngoba sifuna ukunconywa. Uthi umkhulu uma usenza impumelelo ejabulisa abangani bakhe emaceleni akwenzi lutho. Ngathi athi uma impumelelo yakho it's still limited to your friends la emaceleni, obululu bakho, to your family members,
if impumelelo yakho isasela wow, oh nice shirt, where did you buy it? Oh, it's so nice. Wow, athi akwenzi lutho. Athi impumelelo ihlala ekujuleni. Athi impumelelo ayibonakali. Athi uma uthiwa uphumelele akufuneki ubonakala. Yingakho abantu abaphumelele ngempela baphumelela isikhathi eside. Abantu abaphumelele ngempela impumelelo yabo ihamba nabo isikhathi eside. Why ihamba nabo isikhathi eside? It's because akekho umuntu obonayo. Yenzani into mangekho umuntu obonayo? Yenza nokuthi abathakathi bangezi mawala kuwena ngoba ababoni ukuthi wenzani. Into zakho zenzani zishaya umshosha phansi. Ngithandile lo nkulumo kakhulu. Ngithandile ngoba I think umkhulu ungivezele ipage elangenza ukuthi ngicabange ngempela ukuthi ngempela bakhona abantu engibabonile umuntu umthathe kancane umbukise kancane njengamanzi ophuthu ungamnaki kanti umuntu uphethe umnotho ukuthi lo mnotho wakhe and uyayazi indawo ukuthi impumelelo yakhe ihlala kuphi emfihlakalweni. So this video it's about ukuthi wealth resides in secret place. That's where wealth belongs, on a secret place. So asothi masiphuma siyofuna usizo kube laphe bendabuko kubafundisi noma ikuphi lana ekuthiwa khona uzothola usizo. Ake sishintshe indlela yokwenza, sishintshe isizathu sokuthi why ngifuna ukuba nempumelelo, why ngifuna impumelelo empilweni yami. Why? Yazi lo baba lona uye deep ukuthi look at the big brands that we have in clothes, in alcohol, in what. Athi labo bantu labiningi labo baphila impilo a very simple. Thina esithenga lezo zinto lezo sifuna ukuphila impilo high. Bona baphila impilo simple, babeka iprice high, nathi sakhinyisa iprice high, saphila impilo enqunu. Yingakho kubonakala umushayekile ukuthi ngihlangane nogogo bathini emall bekafaka isikibhe esimnyama esibhale Harley Davidson esimpunga, uyabona ukuthi izinto ziyambhedela bese uyasaba uze lokhuzana leyo sambona kwabhala elokhuzaneni nathi hawu ngibona ugogo bathini bathamba nePolo athi kanti naye uPolo Boys. Umunye waphendula osifazana wathi hawu hamba ngePolo kanti hawu yazi mina ngithamba ngemoto ezinkulu. Why? Ngoba abantu basuka bakubeke ezingeni le-understanding yokuthi impumelelo iyini. So uma ufuna ukuthi ungaloyeki kalula uzuthakathwe nezingane ezincane esafunda ukuthakatha uthakatheke, phila impilo engeke ibonisa abantu ukuthi unotho. Angisho ukuthi hamba uyophila ngathi uyahlupheka. No, I'm not saying that. Kuzobonakala ukuthi awulambile, awudle emgqomeni, awuceli kumuntu, kodwa ube uphila impilo esimple. Impilo esimple. Leyo mpilo leyo iyona ezokwazi ukuthi ikufundise ukuthi umuthi usebenza kanjani. Abantu baye bagxeka umuthi uthi awusebenzi ngoba nakho ungakabi ne-iPhone, ngoba nakho ungakathengi 4x4, ngoba nakho ungakathengi umuzi emhlanga, ngoba nakho inkingi lapho. So abantu abanga-understandi impumelelo ukuthi yini, yibona abafaka ipressure, ingcindezi ngaphezulu komuthi ukuthi bafuna umuthi ubonise lonke izwe ukuthi wena uphila kanjani. Why ama-flowers amaningi siwabonayo, your roses, your what kungewona umuthi, kodwa umuthi yihlahla thizeni ejulile. Kwesinye isikhathi wena ubona iflower kanti umuthi. Why umuthi? Have you ever realized ukuthi umuthi uhlala emfihlakalweni? That's why bakhethiwe abantu abawazi ukuthi lona umuthi uthizeni, lona umuthi uthizeni. Umuthi nje is not something that you can just find anywhere. You can. However, ngeke wazi ukuthi umuthi lona.
abanye abantu batshela izihlahla abangazi ukuthi izihlahla. Ngiyavashela umlungu sasebenza ngeke ngimention igama lakhe ngoba usaphila. Ngithe mangifika emzini wakhe, it was nice, bekune braai, it was a Christmas party braai and everything. Ekseni I just wanted to go out, ngisasuffocate endlini. Then ngithe mangiphuma ngabona engadini yakhe unezimbali ade eyitshalile engafuneki. Ngase ngimtshela ngathi yazi le mbali lena iyona ekhozela inkinga la emzini wakho. Wathi no, it's impossible. Ngathi ikhiphe le mbali uzobona umhlobo. Wayikhipha lo mbali leyo, kwathi kuphela inyanga leyo, which was December. Wathi kuphela uDecember bebe close nomyeni wakhe into ongayazi. Bebambene banje into abangayazi. Meaning kunezihlahla esingekho ingekho emagcekeni ezifunekayo. Kunezihlahla ezisemagcekeni engafuneki. Kodwa ke ngivala ngaleli lithi uma ufuna ukunderstand impumelelo noma ukunderstand umuthi, understand impumelelo qala. Ukuthi iyini impumelelo? Akuyona ubukhazikhazi. Ayikona ukuthi angijikele ngibonwe. Angime lapho. Thokozani.